Dobar dan, voljena moja plemenita, divna deca. Danas, hvala Bogu, uspeli smo da zbog vas, a i zbog svih nas, da dovedemo jednog našeg pravog naučnika, inženjera, čoveka koji ima, ajde da ne kažem tajna znanja, ali teško dostupna znanja. U pitanju je naš elektroinženjer Goran Marjanović, većina od vas je čula za njega. On je sa profesorom Majdačićem, ako ste čuli za njega, širio istine i prava znanja o ovom narodu u posljednjih 40 godina. Nažalost, došli smo u situaciju i medije ovakve kakve jesu, pa oni nisu baš dostupni na tim mrežama, ovim javnim servisima i tako dalje. Zašto je i šta svrha Goranovog gostovanja? On pripada jednoj plejadi ljudi koji imaju svoj razvojni put, koji imaju znanja, koji pripadaju različitim svetskim institucijama iz nuklearne fizike, atomske fizike i tako dalje, za dobrobit čovečanstva. On je takođe i svedok prevare ovakvog obrazovnog sistema u poslednjih 100 godina, pa ako, ne znam ko će, Filip postavljati pitanja, između ostalog, je i svedok znanja, recimo, čuli ste svi za Isaka Njutna, recimo, Einsteina, Pitagoru i tako. A onda, ako bude bilo vremena, neka vam objasni otkad i datiraju ta znanja nekih 12.000 godina pre nove ere, i to je samo deo tih znanja na kojima su zasnovana, nažalost, sva naša znanja, pa tako i fizika, mehanika, elektrotehnika i tako dalje. On je čovek koji ima širok spektar znanja, pa ako Bog da, stvorimo tu zdravu, normalnu, u ljubavi i na ljubavi istini zasnovanu zemlju, on će biti jedan od ljudi koji će nam pomoći da stvorimo novi obrazovni sistem. Obrazovni sistem koji neće počivati na lažima. Znači, kako naša istorija, tako su i znanja, naša prirodna znanja zasnovana na lažnim temeljima. Znači, on je čovek prvo sa svim osobinama dostojnog čoveka ove zemlje i sveta, i meni je čast i zadovoljstvo danas sedeti s njim, a nadam se da kad vama bude interesantno, pozvaćemo da nam objasni polje vaših interesovanja, jer to je zaista širok spektar novih znanja, i svi vi koji ste željni novih znanja, pozovite Fiću ili Bogdana i Goran će se odazvati ako se nalazi u Srbiji. Filipe, ja bih te molio da sva ta pitanja koja si sastavio postaviš Gorana i da ga zloupotrebite što više, pa polako to puštajte da narod shvati da ovih 100 godina i više živimo u prevari, a ujedno i prava znanja, znači o 5G mreži. Nećemo pričati o 5G mreži kao o oružju, nego o nekom modernom dobu, o naučnim dostignućima 5G mreže, ali ona i kao takva, i da se ne upotrebi, odnosno zloupotrebi kao oružje, ima pogubna dejstva po naš organizam. Ali da ne pričam ja o tom, a postavljajte mu vi redom pitanja, ali na način da to bude jasno svim vašim, kako članovima, tako i svim gledalcima. Volim vas i ljubim sve zajedno. Fićo, izvolite.
Dragi dostojni narode, naš današnji gost je Goran Marjanović, koga je već dr. Dušan Dunđer i najavio, a vama je već poznat sa raznih YouTube kanala, sa televizijskih kanala na našim frekvencijama i tako dalje. Mi ćemo danas započeti ovu temu, a reč je o 5G mreži. Nadamo se da ćemo je proširiti na neke druge segmente, jer je u životu, a pogotovo u nauci, sve isprepleteno. Gospodine Gorane, jel možemo da počnemo od pitanja koja je razlika između 4G i 5G mreže? Razlika između 4 i 5G, odnosno 4. i 5. generacija je ogromna. Ona nije samo kvantitativna u smislu frekvencija, frekventnih opsega koje ta generacija koristi za svoj rad, nego je razlika zapravo najveća u kvalitativnom smislu. Naime, što se tiče frekventnih opsega, 5. generacija koristi donji opseg koji se preklapa sa frekventnim isti, identičan opsezima koji koriste ove niže generacije, 1., 2., 3., 4., ali koristi i viši jedan frekventni opseg koji, ovaj niži je od 600 MHz do 6 GHz, a ovaj viši je od 24 GHz do 84 GHz, a po nekima prelazi čak i 100. Ali to je ta neka numerička, da kažemo, razlika brojčana u frekvenciji koja se koristi. Međutim, ona kvalitativna razlika je mnogo značajnija. Naime, trenutno ono što se implementira ovdje kod nas i u svetu je 5. generacija koja recimo radi na 3,5 GHz, koja je niža od recimo frekvencija koja se koristi za bežičnu vezu između rutera i aparata koje koristimo, mobilnih telefona, tableta, naših računara, to je takozvana Wi-Fi ili Wi-Fi konekcija koja je na 2,4 GHz i ima takozvani dual Wi-Fi band koji ide na 5 GHz. Znači, brojčano kad gledate trenutno Wi-Fi kao komunikacija, bežični kanal za komunikaciju, za pristup internetu, je taj dual band na višoj frekvenciji od 5. generacije koja radi na 3,5 GHz. Ali razlika je drastična. Ovdje se radi o tehnologiji mobilne telefonije, ovdje se radi o bežičnom pristupu internetu. Sad što su ove frekvencije niže, ove više, tu možemo do beskonačnice raspravljati i diskutovati, ali nije sve u frekvenciji, premda nešto i jeste. Naprimjer, kada je reč o uticaju na ljudski organizam, odnosno na biostrukture, konkretno Wi-Fi komunikacija koristi tih 2,4 GHz koji su veoma blizu vrednosti koja se koristi u mikrotalasnim pećima, a koje služe za pečenje pilića. S tim što je mikrotalasna peć, odnosno rerna, zatvorena u metalni kavez, koji, kao Faradayev kavez, ograničava propagaciju tih talasa i oni su uglavnom ograničeni na unutrašnjost te pećnice i mnogo su oslabljeni van nje. A ruter, koji mi koristimo za komunikaciju sa internetom, je i komunikacija sa našim telefonima, je na veoma bliske toj frekvenciji. Praktično ruter vam je otvorena mikrotalasna peć, mnogo je niži taj energetski nivo, ali je otvoren i direktno utiče na vas. Tako da vi u stvari imate istu, veoma blisku frekvenciju elektromagnetnih talasa koje ste uronjeni, kojima ste okruženi, u prostoriji gdje imate Wi-Fi router, i to vam je mikrotalasna peć. Na isti način na koji pečete pile, zapravo imate dejstvo veoma bliske frekvencije na vaš organizam. Nepotrebno je govoriti da li je to štetno ili nije štetno. Naime, i ovi niže generacije mobilnih telefona i njihov rad u okviru mobilne mreže je trenutno kod nas na frekvencijama od 900 MHz, 1800 MHz, na ovaj sljedeći, još do ovog sljedećeg nismo stigli, koliko je meni poznato. To su nešto niže frekvencije i energija tih talasa je nešto niža, jer u fizici je poznato da je energija
elektromagnetnog talasa jednaka proizvodu Planckove konstante i frekvencije talasa. Znači što je veća frekvencija, veća je energija. Tako da ove radne frekvencije mobilne telefonije 800-900 su nešto manji utjecaj imaju na biostrukture, ali opet je dovoljan da recimo ako držite mobilni telefon na svom uvu tokom razgovora, to je recimo GSM, vrsta rada, vama temperatura srednjeg uva poraste za pola Celzijusa nakon 3 minuta razgovora. Mi znamo da na toplomeru koji merimo temperaturu našeg tela je naša temperatura zdravog čovjeka negdje oko 36 sa 5-6. Ako temperatura poraste za pola Celzijusa, već ste prešli 37 koji je označen crvenom bojom. Znači već ste bolesni. Dakle, razgovor što kraće, držati telefon na uvu, menjati stranu ili koristiti slušalice žične, naravno, eventualno Bluetooth, ali bolje žične ili najbolje speakerphone kad god se to može, da bi onaj telefon bio što dalje od nas. Dakle, sve frekvencije, da tako kažem, elektromagnetnih talasa, sve generacije, prva, druga, treća, četvrta, sva tehnička zračenja koja potiču od naših sijalica, energetske mreže, frižidera, šporeta, deluju štetno na ljudski organizam i zavisno od svog nivoa. Dakle, ne samo 5G, i u tom smislu 5G nije mnogo opasnija kad se govori o ovom donjem opsegu koji se koristi u petoj ovoj generaciji, je on veoma sličan utjecaju ovih nižih, a oni su ipak štetni u određenoj meri i treba koristiti te aparate sa znanjem. Ne možemo se mi odreći te tehnologije, svi smo se srodili sa mobilnim telefonima, sa internetom i apsolutno ne znam kako bi naš život danas izgledao bez kompjutera, bez mobilnog telefona, ali sve te uređaje treba koristiti sa znanjem i sa pažnjom i određenom kontrolom tih energetskih nivoa, baznih stanica i naravno rutera koje unosimo u svoj stan. Međutim, za razliku od ove vrste i načina utjecaja, 5G mreža je bitno različita. Zašto? Zato što bazne stanice koje se koriste u tom sistemu imaju niže energetske nivoe emisione od klasičnih baznih stanica četvrte i nižih generacija, tako da baznih stanica mora da bude mnogo više od ovih klasičnih, gdje recimo klasične bazne stanice četvrte generacije su na udaljenosti reda veličine 10 km, dok kod pete generacije moraju da se koriste bazne stanice na udaljenosti od reda veličine 100 metara, jer je to takav sistem gdje je slabljenje dosta visoko, najveće slabljenje unosi molekul kiseonika, odnosno vodena para, i to je jedan od razloga zbog kojega se širom sveta masovno seče drveće, što nije dobro. Nije dobro zbog čovjeka, jer drveće slabi elektromagnetni talas, ali pomaže čovjeku da živi, jer čovjek i drvo, odnosno biljka, su komplementarne strukture i ja kao ljudsko biće svetlosti, udišem kiseonik, a izdišem ugljen dioksid, biljka, odnosno drvo radi obrnuto, drvo udiše ugljen dioksid, a izdiše kiseonik koji je meni potreban. Znači mi podržavamo jedno drugo. I u tom smislu to sečenje drveća nije dobro, jer sa jedne strane omogućujemo propagaciju mobilne telefonije sa manjim slabljenjem, ali sa druge strane narušavamo taj ekosistem i ugrožavamo čovjeka. Praktično svo drveće su zapravo pluća ove planete koja ovoj civilizaciji omogućuje njen opstanak. No, nije ni tu kraj. Znači imamo mnogo gušću mrežu baznih stanica sa zračenjima koja su u određenom opsegu koji se preklapa sa opsegom frekvencija koji se koristi u kvantnoj medicini. I vidite šta je problem.
što recimo viši opseg 5G mreže koristi frekvencije od 6 GHz, od 24 GHz do 94 GHz, pa i više po nekima, ali to je jedan frekventni opseg koji istovremeno zauzima oblast frekvencija koje je patentirao gospodin Sergej Sitko, otac kvantne medicine, u čijem patentu jasno i nedvosmisleno piše da se ta njegova aparatura koja služi za komunikaciju sa ljudskim organizmom, sa mojim bićem, odvija u delu frekventnog spektra od 24 do 74 GHz, što je opseg koji je u srede ovog opsega koji koristi 5. generacija. Šta to znači? Da kvantna medicina komunicira sa našim telom u smislu dijagnostike i terapije, da konstatuje, dijagnostikuje naše zdravstveno stanje, stanje naših ćelija, tkiva, kompletnog organizma i da na određeni način utiče na korekciju, popravku tog sistema u istom delu spektra koji koristi 5. generacija, tako da ne možemo reći da 5G mreža ne utiče na biostrukture. Utiče jer je u istom frekventnom spektru kao i onaj koji koristi kvantna medicina. Ali ono što je najinteresantnije je da se u istom patentu gospodina Sergeja Sitka navodi da aparati kvantne medicine rade na nivou od energetskog nivoa jačine elektromagnetnih talasa od 0,01 do 0,1 mW po centimetru kvadratnom. Molim vas, to je patent pre nekih 10 godina, a vidite, propisi, naši standardi određuju nivo, maksimalan dozvoljeni nivo zračenja za taj opseg frekvencija do 100 GHz na vrednost od 1 mW po centimetru kvadratnom. Znači, dozvoljeni nivo koji smo mi propisali je 100 puta veći od onoga koji koristi kvantna medicina i to u istom segmentu frekvencija za komunikaciju sa našim telom, za dijagnostiku i terapiju. Međutim, ono što je možda još nezgodnije kad je reč o praksi je činjenica da vi možete naći snimke ljudi koji koriste aparate za merenje elektromagnetnog smoga i jačine elektromagnetnog zračenja, gdje vi vidite da ljudi aparat koji navode se tip, model i naravno tehnički parametri njegovi, gdje se vidi da je opseg, merni opseg, obuhvata i opseg do 3,5 GHz, znači i 5G, koji se trenutno implementira, i da izmereni nivo na mestu gdje vidite snimak čovjeka, tog uređaja, displej i bazne stanice na nekih 20 metara na vrhu zgrade, izmereni nivo je 123 mW po centimetru kvadratnom, znači imamo 100 puta veći od nivo onog koji je dozvoljen i još 100 puta veći od onog koji koristi kvantna medicina. Znači 10.000 puta veći od realan nivo na cesti, na ulici je 10, odnosno nekoliko hiljada puta veći od onog koji koristi kvantna medicina za komunikaciju sa našim organizmom. I to je taj problem što se tiče nivoa zračenja. Ali još veći problem, odnosno razlika u odnosu na 4. generaciju, i to je najveći i najbitniji moment u celoj toj priči, je mogućnost te tehnologije. Mi kad slušamo te priče o ogromnom povećanju brzine prenosa, smanjenom pinku i tako dalje, znači mnogo veća količina podataka može da se prenese u jedinici vremena, odnosno za mnogo kraće vreme možete da dođete do nekih podataka, da skinete neki film, ali se tu ne smije zaboraviti i činjenica da isto tako neko za mnogo kraće vrijeme može da dođe do podataka u vašem telefonu, vašem kompjuteru, zašto mu nekad treba u ceo dan, sad mu treba nekoliko sekundi, kao i vama što treba mnogo manje. Znači sve te prednosti, pametne kuće, pametni stanovi, pametni automobili, da meni senzori javljaju
da više nema mlijeka u flaši ili mislim kolika je temperatura i tako dalje, sve su to ogromne prednosti. Ali su i nedostaci i mogući utjecaj koji je apsolutno nesumnjiv, jer vidite, ne samo ova priča sa gospodinom Sitkom i njegovim patentom koji je vezan za kvantnu medicinu, nego i naša zvanična nauka medicina zna za radove doktora Alberta Fritza Poppa, koji je biofizičar i koji je radio istraživanja o tome kako komuniciraju ćelije unutar našeg tkiva, odnosno našeg tela, i zaključuje da je čovjek svjetlosno biće, obzirom da naše ćelije na tom nivou komuniciraju putem svjetlosti, odnosno putem fotona, odnosno konkretnije biofotona, ali su ti nivoji, odnosno broj fotona je veoma mali. Nekoliko fotona je dovoljno da ćelija i ćelija razmene informacije, odnosno svaka ćelija u našem telu, da li je to u nekoj dlaci na našoj glavi, u malom prstu naše noge, trenutno sve imaju informacije jedna u drugoj, a ta komunikacija se odvija na nivou biofotona i on je, verovali ili ne, 10 na minus 14 do 10 na minus 20 milivata po centimetru kvadratnom. Što znači milion milijardi puta niži nivo, gledano po nivou, jačini zračenja, od nivoa koji smo mi propisali kao bezbedan. I sad, molim vas, to neko razmišljanje, istraživanje, da li tehničko zračenje, generacija ova ili ona, pogotovo 5G, tehnologija, utiče na biostrukture. Pa očito da utiče. Ako se mi smo okruženi elektromagnetnim poljem, tim elektromagnetnim smogom, tog nivoa od 1 milivat mikrotalasima, za koje je nivo propisano od 1 milivat, a naše ćelije komuniciraju na 10 na minus 14, pa molim vas, kakva tu trebaju istraživanja da vam neko kaže da li utiče ili ne utiče? Oprostite, Gorane, evo imali smo priliku da čitamo u našim novinama, sad ne znam koje su tačno novine bile, može se naći i na internetu i u arhivi i tako dalje. Reč je o profesorki doktorki Irini Reljin, koja kaže da bazne stanice 5G mreže ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, to jest ne predstavljaju ni opasnost po biodiverzitet, jer se po pitanju snage i frekvencija ništa nije promenilo u odnosu na prethodnih period i kako komentarišete tu njenu konstataciju. Pa znate kako, istina ima mnogo i raznih. Dovoljno da svi ljudi budu u pravu. To su reči, našeg Duška Radovića, kojega smo pred 20 godina svi rado slušali, i to je stvarno tako. I inače je to jedno od najtežih pitanja koje je meni postavio profesor Abramović pre, ne znam, 10 godina, kad sam ja rekao, ali profesore, znate, da li je to istina? On kaže, a šta je istina? Vidite, ovo što je rekla gospođa je na neki način tačno. Ali tačno je ako se posmatra neko konvencionalni način razmišljanja i korištenja te tehnologije. Naime, 5G tehnologija je izuzetno moćna. I nije problem u tehnologiji, nego u nama ljudima kako mi tu tehnologiju i za šta koristimo. Jer recimo nož kao neko sredstvo, vi možda koristite da isečete hleb, da naoštrite olovku, a možda ubijete čovjeka. Ali nije problem znači u nožu. Nego je problem onome ko drži taj nož i šta s tim nožem radi. To vam je 5G tehnologija. Ono što i profesor Vladimir Abramović je upravo pričao o tome, svako naučno otkriće je moralno neutralno, tako da zavisi već. Apsolutno, znači nivo svesnosti koji je dostigla ova civilizacija i taj tehnološki nivo koji smo dostigli i ogromne tehničke mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju i to je zapravo pravi problem 5. generacije. Ona je mnogo dobra i mnogo korisna i omogućuje mnogo lepih stvari u kojima se zaista govori i koje su zaista tačne. Znači ja mogu da imam pametni automobil, da čitam knjigu dok moj auto ide ne znam gde ili za milion drugih stvari koje se tamo navode i to je stvarno tačno. Međutim, tačno je da ako se radi na 24 GHz, onda imam problema sa tiroidnom žlezdom, jer je to rezonantna apsorpcijona frekvencija joda, ili pogotovo ako koristim radnu frekvenciju 60 GHz, koja je rezonantna frekvencija molekule kiseonika. Molim vas, ako se molekul kiseonika, koji čine dva atoma, koji su vezani zajedno putem takozvanih deljenih elektrona, jer znamo atom
Bohrov model atoma u praksi, to kvantna fizika, naravno znamo da je sasvim drugačije, ali evo što kaže, za onaj prizemni naš pogled i viđenje cele te priče, atom znamo kao bojagi jezgro, pa elektroni koji kruže oko jezgra kao planete oko Sunca. Po tom modelu, znači, se dva atoma vežu preko elektrona koji kruže oko jezgre jednog atoma, ali neki kruže i oko jezgre drugog atoma, pa su zajednički i isto obrnuto, i to su ti deljeni elektroni koji ta dva atoma drže zajedno u molekul, ali ti deljeni elektroni istovremeno se vežu i za hemoglobin u ljudskoj krvi, kroz pluća. Vi kad udeknete vazduh, vi ste udahnuli molekule kiseonika, jer su atomi vrlo retki, i ti molekuli se vežu za hemoglobin, jer u našim plućima idu u naš krvotok i idu u sve naše ćelije i organe. Šta je problem? Što je 60 GHz rezonantna frekvencija, te orbitalne rezonantne frekvencije tih deljenih elektrona, i kad se molekul kiselnika nađe u polju elektromagnetnom te frekvencije, ta se rezonantna frekvencija poremeti i hemoglobin više ne može da veže te molekule, praktično čovjek ostaje bez kiseonika. Znači ima iste simptome kakve ima, to su poznati kao visinska bolest, jeli tamo na Himalajima ili na velikim visinama gdje imate manje kiseonika, praktično se čovjek davi i nosi boce sa kiseonikom i tako dalje. Isti efekat sličan vam se nalazi ako se nađete u jakom elektromagnetnom polju te frekvencije, gdje praktično se poremeti ta komunikacija i mogućnost hemoglobina da veže molekul kiseonika. I tu je sad ta analogija i sličnost sa ovim COVID-19 koji daje iste simptome, samo tu je u pitanju ovdje elektromagnetizam, rezonantne frekvencije i to, a ovdje je u pitanju čista hemija, fizika, odnosno način kako funkcionišu ti virusi, akceptori, travala, i ta biofizika, ali su simptomi identični, praktično COVID-19 mijenja strukturu tih naših ćelija, plućnih tkiva, da ne možemo da apsorbujemo kiseonik i sad ide tu ta priča. Dakle, sama fizička realnost i činjenica da su simptomi identični COVID-19 i dejstva 60 GHz koja se koristi za 5. generaciju, daje mogućnost da se efekti jednog protumače kao razlog i izvor tog problema ono drugo. A šta je u pitanju, To onda može, što bi se reklo, i politički u nekom momentu da se zloupotrebi. To je jednostavno eksperimentalna realnost. To je jednostavno eksperimentalna realnost. Efekti COVID-19, efekti 5G mreže na molekul kiseonika, to vam je to. I nešto još nezgodnije, vezano za ovo što je gospođa rekla. Antene koje se koriste u 5. generaciji su takozvane antene sa faznim nizom. A šta to znači? Da se antena je bitno različita u 5. generaciji od 4. i onih nižih, jer se ova sastoji od mnogo sitnih antenica posleganih u jednu rešetku, pri čemu se svaki segment te antene može napajati sa određenom vremenskom zadrškom ili odnosno faznom razlikom, tako da praktično vi sa jednim posebnim elektronskim sklopom koji predefiniše kad će na koji segment doći isti signal, dobijate da to zračenje interferencijom tih malih segmenata može da kreira formu energetskog zračenja koja može po volji da se formira dijagram zračenja koji od nekog radijalnog, širokog, kod štap antene je ono potpuno kružno, a kod ovih usmerenih kod jagi antena ono je suženo, ali ovdje kod antena sa faznim nizom 5. generacije vi možete taj snop da savijete, to je jedan bim, energetski snop, uzak, to je tehnička mogućnost takve antene, praktično imate mogućnost da formirate zrak, isto kao kod radara koji ima onu parabolu, koja na drugim principima, ali efekat je isti, imate snop i ta antena se kreće, fizički se pomera, ova ne mora, ova stoji kako ste je metili, ali taj snop, energetski bim koji može biti sužen do milimetarskih vrednosti, može da se šeta po vertikali i horizontali i praktično usmerava u jednu tačku.
E pa vidite, kad je taj snop raspršen, vi imate jednu gustinu energije u tom polju u raznim tačkama, i to je gospođo u pravu, i tu je red veličine energetskih nivoa blizak, čak i niži od ovih generacija niži. Ali, ako vi iskoristite tehničke mogućnosti te vrste antene, vi možete formirati jedan energetski snop čija je gustina energije hiljadama puta veći od onoga koji vi merite kad je on raspršen. Dakle, to je jedna tehničko-tehnološka mogućnost, pa da ne pričam sad o kombinaciji sa drugim baznim stanicama i kombinacijom više tih usmerenih snopova. Ako se setimo principa kako rade HARP antene, koji je apsolutno identičan, samo ovo je mikroverzija, ali princip je analogan, onda vi imate jedan mehanizam vrlo velikih tehničkih mogućnosti, pa drugih baznih stanica, pa ako se setimo SpaceX programa Ilona Muska sa hiljadama, desetinama hiljada satelita iznad naše glave na 500 km visine, vi imate mogućnosti tehničko-tehnološke koje su zastrašujuće. I jedna tako moćna tehnologija je data u ruke kome? To je sad pitanje. Znači, jako dobro, jako korisno, upotrebljivo na bezbroj korisnih stvari, ali i velike tehničko-tehnološke mogućnosti nemoralnih, nehumanih ljudi za, kao i svaki predmet u našem životu. Može nuklearna energija da se iskoristi kao nuklearna bomba, a može da se napravi fisiona električna centrala. Tako da jedan isti fenomen može da se koristi na razne načine. To je problem pete generacije, što su te mogućnosti fantastične i ogromne u odnosu na četvrtu i niže generacije, i tu je sad jako bitno ko će to kontrolisati i nadzirati. Jer vi sa tako velikim povećanjem broja baznih stanica u jednoj urbanoj sredini, da od nekoliko baznih stanica na 10 km sad dobijate na svaki 100 metara, svaki kandilaber, svaka bandera, ne znam, zgrada, ovo ono, vi imate jednu stanicu koja nema zračenje samo na tim radnim svojim frekvencijama. Da li je to niži opseg 3,5 GHz ili viši na 60 ili na kojem god broju? Znači, zašto moramo da radimo baš na 60? Pa izaberimo neku drugu vrednost. Zašto Wi-Fi mora da bude baš na 2,4 kao mikrotalas na 5? A on je meni u sobi i ja sedim pored njega. Pa nek bude neka druga vrednost koja manje utiče na mene. Znači, to je problem nadzora, kontrole i svih tih naših odluka koje mi donosimo, i kažem, ovdje je najvažniji nadzor i kontrola, jer taj nivo elektromagnetnog smoga koji se diže tom ogromnim povećanjem broja baznih stanica, jer te bazne stanice ne zrače samo na svojim radnim frekvencijama, nego se one napajaju nekim energijama, a da bi se napajale koriste se naravno najsavremenija tehnologija, a to su switcheri takozvani, odnosno prekidačka tehnologija. Više se ne koriste odavno transformatori, diode i kondenzatori, koji su davali prilično onu istosmernu energiju koja je bila gotovo potpuno DC, što kažu, potpuno ravna linija, istosmjerna. Mi sad koristimo switchere koji seckaju taj neki izvor energije, prave jedan niz impulsa određene frekvencije, pa da sad ne idemo u detalje, nebitno, prave taj istosmerni napon, ali na jedan prekidačkom tehnologijom, tako da u stvari svi ti uređaji za napajanje, da li su za LED diode koje se sad masovno koriste, da li su to ispravljači za mobilne telefone, za laptop, za tablete, se koristi ta prekidačka tehnologija, i svi ti switcheri emituju jedan spektar frekvencija desetina kiloherca koji također jako podižu taj nivo elektromagnetnog smoga koji je inače veoma visok nivo zbog raznih tehničkih zračenja u svim urbanim sredinama. Znači, imamo tehničko zračenje, frižideri, šporeti, sijalice ovakve, pogotovo LED sa njihovim switcherima, plus imamo rutere, mobilne telefone. Taj nivo je, verujte mi, u Beogradu sam izvršio bezbroj merenja, inače u širem regionu, ali konkretno za urbane sredine, i tvrdim da u Beogradu nema stana sa nižim nivom magnetnog jačine dinamičkog magnetnog polja od recimo 1,5 do 2 miligausa ili 200 nanotesla,
što je veoma blizu granice koja po certificiranom uređaju Trifield Meta, recimo, koji ja koristim, američke proizvodnje, model TX100, koji meri dinamičko magnetno električno polje radiotalase i lepo piše da je, tako mu i skala baždarena, do 3 mg je tačkasta, od 3 mg je puna linija, i lepo piše tamo u tehničkom uputstvu da svi nivoi zračenja preko 3 mg loše utiču na ljudski organizam i molim vas, vi u Beogradu ili u urbanoj sredini ste negdje na 3. A da ne kažem da ima stanova sa 30 pa i preko 100 mg, zavisi od tih energetskih mreža koji nisu samo dalekovodi, nego imate i podzemne vodove, imate zgrade sa transformatorima u zgradama itd. itd. Znači, ta tehnologija i tehnološki nivo koji smo dostigli nije baš najbolje kontrolisan i ne činimo sebi dobro. Ne samo vezano za 5. generaciju, nego za sva tehnička mikrostalase bilo koje generacije, bilo koje frekvencije, a posebno 5G zbog ovih tehničko-tehnoloških mogućnosti je veoma bitno da budu kontrolisani od moralnih, visoko moralnih, nekorumpiranih institucija i ljudi, jer su tehničke mogućnosti jako velike. Hvala vam i da vam postavim sljedeće pitanje, to je isto ovo profesorka Reljin rekla da su besmislene tvrdnje da je 5G mreža, odnosno njeno puštanje u rad uticalo na pomor ptice u Holandiji 2018. godine. Pa, prvo, ja neću izgovoriti ime, jer nisam ta osoba, ali eto, pozivam se na očevidca koji je u vreme eksperimenata sa tom 5. generacijom žive u Holandiji i koji mi je lično ispričao da je svojim očima video gomile ptica koje su popadale po parkovima, po ulicama, hiljade i hiljade ptica u isto vrijeme, u istom momentu, u kratkom vremenskom razmaku i da je sutradan u bezbroj novina i medija njihovih tamo objavljeno da je to vršeno eksperimentisanje sa 5G mrežom, da bi ubrzo nakon nekoliko dana se sve to demantovalo i bilo je rečeno da su te ptice se najele nekih otrova kojima je prskano tamo neko zrnevlje u okolini, međutim prosto je nemoguće da 1000 ptica u istom momentu pojede isto semenje, isti otrov i da otprilike u isto vrijeme ugine. Mala je verovatnoća da se to desi jer ne prska se ne znam kolika površina istovremeno i tako dalje. Naravno, toga ima, nije to jedan, to je ono što je čovjek vidio svojim očima. Tih snimaka ima mnogo na raznim mjestima. Ali naravno opravdanje uvijek ide da je razlog neki drugi, da su uzroci neki vetar, oluja i ti otrovi kojima se prskaju bašte, njive i tako dalje. Međutim, imate eksperimente, ljudi to iz čiste radoznalosti radi, imate snimak gdje su postavili studenti jednog univerziteta 2 kutije metalne, dakle Faradayevi kavezi, koji su bili izolovani od elektromagnetnog smoga vanjskog i unutar te kutije su stavili seme identično i u jednu i u drugu kutiju. U jednu kutiju su stavili jedan ruter koji je bio uključen i identičan model rutera u drugu kutiju koji nije bio uključen. I nakon postavili su kamere koje su to snimale i tamo gdje nije ruter bio uključen, lepo se vidi po satima, danima, minutama, sekundama, kako god hoćete, kako ono seme klija, niče i praktično ceo taj zasad je nikao, neoštećen, lepo je napredovao. Iz ovog drugog nije niklo ništa. Pa kako se tome možemo čuditi ako smo malo pre rekli da na nivou ćelije komunikacija ide na 10 na minus 14 milivata po centimetru kvadratnom, a mi ovdje sa uključenim ruterom imamo barem 1 ili blizu 1 milivat.
pa nek je i 0,1, on je opet milijardama puta veći od onog na kojem komuniciraju ćelije. Tako da je sasvim očito iz eto tog jednostavnog eksperimenta koji svako može da napravi i da vidi da je sasvim sigurno postoji utjecaj bilo kog, a pogotovo ovog mikrotalasnog zračenja na biostrukture i meni nije jasno zašto se neke institucije ne pozabave i ne objave svoje rezultate. A rezultata na internetu raznih istraživanja i ispitivanja ima jako mnogo koji govore u prilog činjenice da inače tehničko zračenje, bilo koja vrsta zračenja, neionizujućeg, a da ne pričamo o ionizujućem, utiče na biostrukture. Ova se, da koristimo narodni izraz, guraju pod tepih, a ona koja tvrde da nema tog uticaja, nisam nigde vidio decidne tvrdnje, potpisane i overene. Znači, uvek se nađe neka formulacija nedefinisana ili nedovoljno jasna, pri čemu se onaj koji implementira određenu tehnologiju oslobađa odgovornosti zbog primjene te tehnologije, jer nije dokazano da je štetan. Pa nije dokazano ni da nije štetan. O tome se radi. Ali se uvek ukazuje na ovu činjenicu da nije dokazano da je štetan, što ja mislim da nije tačno, a ne govori se ni da nije dokazano da nije štetan. Da nije štetan. Gospodine Gorane, pričali ste o kvantnoj medicini. Jel možete o tome također malo da nam pojasnite stvari kako gledate kvantnu medicinu u odnosu na ovu današnju? I kako pojma današnja medicina, odnosno i psihologija, pojam duše? Šta je to duša? Pa realnost koju ja poznajem na neki način i koju sam upoznao prvo izučavajući drevne spise, vedske i druge, i nekonvencionalnu fiziku, da tako kažem, odnosno pseudonauku i te segmente koje nauka svrstava u ezoteriju. Međutim, moje dugogodišnje istraživanja, ja se više od 40 godina bavim teorijskom fizikom i više od 20 godina se bavim Nikolom Teslom, i ta moja istraživanja, ne samo teorijska, nego i praktična, jer imam svoju laboratoriju vlastitu za Tesline tehnologije, gdje sam uradio veliki broj eksperimenata i merenja na bazi dnevnika koji je ostao iza Tesle, to je njegov dnevnik čuveni Elijskog Rada Springsa, koji smatram ja lično jedinim relevantnim dokumentom, ne negiram i druge dokumente, patente i tako dalje, ali pogotovo intervjue i druge zapise, obzirom na mogućnosti današnje i naša iskustva, vidimo da mediji danas ima mnogo toga, istina, poluistina, neistina, više neistina nego istina, vrlo mi je to diskutabilno i jednostavno ne ulazim u razmišljanje o tome da li je nešto istinito ili nije, jednostavno za istinu uzimam, kad je reč o Tesli, samo njegov dnevnik Rada Springsa i praktično sve što je tamo naveo, što je tamo zapisano, ja sam se trudio da ponovim, da proverim njegove tvrdnje koje su dosta kontradiktorne u odnosu na nama važeće principe u našoj modernoj fizici, nauci uopšte i posebno elektromagnetizmu. Tesla je dosta kontroverzan, naravno sa tog aspekta, ali ja sam se uverio u istinitost njegovih reči i tvrdim da je svaka njegova reč apsolutno istinita. A Tesla kaže na više mjesta, jasno i nedvosmisleno, ja ne radim sa hercovim talasima. Ja radim sa talasima sasvim druge vrste. To su etarske vibracije, to su longitudinalni talasi, sažimajuće ekspanzione vibracije koje propagiraju onako kako propagira zvuk u vazduhu, na isti način, po istom principu propagira njegov longitudinalni talas, ali u etru. I Tesla kaže, svetlost je zvuk u etru. Ima jedan dokument koji sam dobio davno od gospodina Abramovića, 2 lista,
koji kažu ovako, naslov je Considering a light as a sound wave. Znači, smatrajući svetlost zvučnim talasom dobijam sljedeće. I onda ide račun i proračun Nikole Tesle. Znači, njegov talas je zasnovan na materijalnim, na ponderabilnom medijumu, na etru, koji je bio osnova svih učenja, kompletne fizike i nauke kraja 19. i početka 20. veka, kada su postavljeni temelji moderne nauke. Svi fizičari, naučnici onog vremena, sve teorije su zasnovane na etru, od Newtona do uključujući Einsteina, koji na više mjesta kaže da je fizika bez etra nezamisliva, pa do najnovijih naučnika koji su postavili temelje kvantne fizike, koji također kažu da koncept etra bi bilo dobro da se vrati u fiziku, jer bi se tada mnoge stvari postale jednostavnije, lakše objašnjive i naravno ne bi imali potrebu da uvodimo nove termine poput tamne materije, tamne energije, koji su hipotetični fenomeni uvedeni u nauku, za razliku od etra koji je eksperimentalno verifikovan na brojnim institutima širom sveta, kako u naučnim nekim institucijama, tako i privatnim laboratorijama nekih amatera. Detektovan je etarski vetar, izmerena mu je vrednost, pravac koji ide u pravcu sazvežđa Lire, definisane su vrednosti. Ja imam 30 naučnih radova koji potvrđuju postojanje etra i na taj način pokazuju da je ta odluka nauke da izbaci etar, zasnovana na eksperimentu Michelson-Morleya poznatom, sa uproštavanjem jednačina izvornih Maxwellovih, bio korak preuranjen, prebrzo, prenaglo učinjen i odveo nas je na put gdje smo stigli danas. Dakle, ta priča o etru je veoma važna, zato što i moderna fizika je recimo nedavno otkriće naučnika na Mađarskom institutu za fiziku X bozona X17, protofobičnog takozvanog X bozona, koji ima energiju 17 MeV, ne može da se objasni postojanjem ove 4 fundamentalne interakcije koje danas poznaje nauka. Znači, mora da se uvede, da bi se realno postojanje detekcija te čestice objasnila, mora da se uvede pojam pete sile, odnosno petog elementa, ili najnovija kosmološka teorija, a to je kvintesens, kvinta esencija, peta esencija, peti element, a to je, gospodo, etar. Znači, moderna fizika potvrđuje i daje neki šlagvort i zapravo navodi nas da se vratimo tim polaznim koncepcijama naučnim, etarskim, koji su osnov tesnih tehnologija. Zašto je to važno? Zato što je to put ka spoznavanju ove stvarne realnosti i činjenice da ova realnost nije sačinjena od samo isključivo materijalnog segmenta. Znači njen makrosegment koji čine, od svemira da krenemo, klasteri galaksija, galaksije, sunčevi sistemi, planete, pa redom čovjek, pa onda idemo u mikrosvet, čovjek je u poziciji zlatnog presjeka u ovom dijagramu, usput rečeno, pa onda idemo od makro ka mikro, od čovjeka iz zlatnog presjeka, gdje idu molekule, tkiva, atomi, protoni, elektroni i tako dalje, ali vidite, ono što nauka izučava završava se na nivou fotona, jer je foton posljednja opeka realna, uhvatljiva, merljiva, detektabilna našeg sveta, pri čemu je foton čestica bez mase, ali da sad ne ulazim u tu priču, i posle fotona nauka više nema ništa realno. Sva dalja priča ispod fotona, da tako kažemo, je samo hipotetička, kao što su to recimo kvarkovi. Znamo, gornji, donji, šam, tralala, ima i 6 ili ne, ali su to hipotetički fenomeni kao i svi drugi koje nam kvantna fizika nudi, osim ovih koji su foton i iznad njega, neutrino čestice, elektron i tako dalje. Vidite, u mom modelu nije tako
realnost se nastavlja dalje u tom putu ka sitnosti i sa te granice od fotona ide ka još suptilnijim fenomenima, a to su kvantni nivo 9, 10 i tako dalje, ali to su fenomeni koji pripadaju duhovnom aspektu naše realnosti, koje nauka ne prihvata, ali ih ezoterija jako dobro opisuje u raznim kosmogonijama, Daskalosovoj ili u Panišajskoj, i vi tu imate fenomene, razne nivoje svetova, odnosno kvantne nivoje koji važe i u mikro i makro segmentu realne, materijalne realnosti, s tim što se ona, kaže, kod mene nastavlja po istom principu, na putu ka sitnosti, ali su to sve duhovni fenomeni. To su astralne neke forme, mentalno-kauzalne, pa idu naniže, ne znam, sve ono što ezoterija opisuje, a to su fenomeni duše, duha, anđela, arhanđela, božanstava i tako dalje. Prednost mog sagledavanja ove realnosti u tome što je za mene fenomen duše ili anđela kao nekog duhovnog fenomena potpuno ravnopravan materijalnom fenomenu, da li je to proton, sunce, galaksija, jer ja jedne i druge opisujem istim parametrima koje prihvata nauka prečnih masa, frekvencija, talasna dužina i tako dalje, i mogu da vršim poređenje i transformacije jednih u odnosu na druge i pokazuje se da je ta slika simetrična, da zapravo svaki materijalni fenomen ima svoju prostorno-vremensku inverziju, da tako kažem, u nekoj suptilnoj formi koja je u aspektu duhovnosti, a zapravo svi fenomeni su samo različiti nivoji svesnosti. Tako da je svemir kao krajnji fenomen makrostrukture, maksimalna materijalnost, najniži nivo svesnosti, pa nivo svesnosti raste, jeli, preko ovih makro ka mikrofenomenima, pa prelazi duhovne i ide do vrhovnog duhovnog apsoluta koji je minimalna materijalnost, a maksimalna duhovnost, odnosno vrhovni duhovni apsolut sa maksimalnim nivom svesnosti. Pri čemu su jedno ogledalska slika onog drugog, potpuno su simetrični, tako da, recimo, gledano i kroz brojčane vrednosti, fenomen duše se u mom modelu transformiše u neki supstancijalni fenomen čija je masa 21 gram, a 21 gram je poznata vrednost kao pojam McDougallove duše, odnosno vrednosti težine koju ljudsko telo, odnosno čovjek, gubi kada umre. McDougall je vršio eksperimente i merenja ljudi koji su bili već blizu odlaska, kako se to kaže na onaj svijet, postavljeni kreveti na vagu i u momentu kad su umrli svakome je težina se smanjila za određeni broj grama, srednja vrijednost je 21 gram i to je težina, pretpostavka, njegovo tumačenje i mnogi drugi, da se radi o tome da kad čovjek umre ispusti dušu i da je to vrednost ljudske duše. To je prednost posmatranja ove realnosti s aspekta mog modela i kad je reč i o elektromagnetnim zračenjima i o tim fenomenima i utjecaju na ljudsko telo koje nije samo naše fizičko telo sastavljeno od tkiva, ćelija, molekula, atoma, protona, nego ona ima više svojih segmenata, poput onih ruskih babuški, gdje unutar svake ide ona sitnija, manja i po tom principu ugnježđivanja jednog u drugo imate taj put ka sitnosti gdje unutar ovog materijalnog tela postoji to astralna forma istog bića, kao što i sunčev sistem u sebi sadrži više kvantnih nivoa. Sunčev sistem čini sunce koji je kvantni nivo 1, pa ga čine planete koji su kvantni nivo niži, ali planete u okviru sunčevog sistema, sunce, su unutar sunčevog sistema, imamo i sunce i planete, tako i čovjek unutar svog materijalnog tela ima više tih kvantnih nivoa i čini ga 7 nivoa ezoterijskih, kako sam rekao, astralni i tako dalje, i tako dalje. Jeste, i to se sad nastavlja, imaju svoja imena, no taj put se nastavlja i dalje, tako da imamo ono što kaže naša
naš Vladika Velimirović, duša je u telu, duh je u duši. Znači, to su ti nivoji suptilnih fenomena istog bića. Moje materijalno biće, ono koje poznaje klasična medicina, komunicira sa mojim bićem na kvantnom nivou 8 i onim višim, to je putem fotona, znači radiotalasi, elektromagnetnim talasima, foton je kvant nosioc elektromagnetne interakcije, komunicira sa mojim bićem putem struje, to su elektroni, to je kvantni nivo 6, i ide na više protoni, neutroni, to je već hemija, kad idemo na molekule. Znači, mi komuniciramo s ovom realnošću preko tih nivoa iznad fotona. Da li je to električna struja, elektromagnetni talas, hemija, tablete, ne znam, čajevi i tako dalje i tako dalje. Znači, imamo fizika, hemija, ali imamo i očito mogućnost komunikacije sa bićem na tim suptilnim nivoima. Kvantni nivo 9, a to su Teslini talasi. To je oblast koja pripada direktno Tesli. Kvantni nivo 9 je njegov opseg frekvencija koji je on naveo, kao preporučuje ih za upotrebu i kaže ja radim ne sa hercovim talasima, nego sa talasima sasvim druge vrste i preporučujem talase od 6 Hz do 20.000 Hz, to je tačno kvantni nivo 9 koji pripada astralnom nivou i komunikacija sa realnošću na tom nivou po ezoteriji je emocija. Znači, mi možemo komunicirati sa ovom realnošću putem čula, senzora, opipa, dodira, vida, tralala, sluha, sluh, mehanički talasi, oko elektromagnetni, čulo, dodir, mehanika, ali možemo i pomoću emocija, to je kvantni nivo 9, ili kvantni nivo 10 pomoću intuicije. A Tesla lepo kaže, intuicija je ezoterija, to je vozilo duše na mentalno-kauzalnom nivou, a Tesla kaže, intuicija nas je daleko iznad znanja i može nas odvesti mnogo dalje od klasičnih znanja i svi znamo da se on u svojim otkrićima služio intuicijom, da nije manje je koristio racionalna znanja, ono što je naučio, čak je i suprotno učenjima koje je stekao tokom života, više se oslanjao na svoj osjećaj, na intuiciju, išao je tim putem i zato je tako daleko i stigao. Tako da kvantna medicina radi na jednom suptilnijem nivou od klasične i konvencionalne medicine i posmatra energetske tokove koji su u ezoteriji poznati kao kretanje čije energije ili ima 30-ak naziva, kako je ko naziva, zapravo radi se o nekim strukturama koje nauka jedino prihvata u nekoj formi biopolja, pri čemu je on nejasno definisan, neprecizno, ali mora da se prihvati jer je jednostavno eksperimentalna realnost nametnula nužnost prihvatanja i takvih formi komunikacije sa strukturom ljudskog bića i zato komplementarna medicina ima isto tako velike uspjehe, a ne bavi se ovim načinima i kanalima komunikacije kojim se bavi klasična nauka. Znači, elektromagnetni talasi, klasični, konvencionalni, transverzalno-vektorski, kako ih zovemo, ili kako kaže Tesla, hercovi, nego se služi nekim drugim energetskim poljima, koja se opet imaju imena skalarna, torziona i tako dalje, ili metodama, homeopatijom i nekim drugim načinima uticaja na strukturu bića koja nije preko ove nauci poznate interakcije, elektromagnetizam, električna struja, lekovi i tako dalje. Ali praksa je pokazala da i taj pristup ima jako dobre rezultate i zato je Svjetska zdravstvena i prihvatila te neke forme nekonvencionalnih metoda lečenja, ne ulazeći u strukturu i suštinu toga, ali zapravo ezoterija sve to tumači i objašnjava na neki svoj nenaučan, pseudonaučan način. Međutim, moja istraživanja pokazuju da su oni u pravu, bez obzira što nisu detektabilni konvencionalnim metodama, mernim uređajima, onima koji služe za merenje, ne znam, elektromagnetnog polja, električnog, magnetnog, dinamičkog, statičkog, ovoga ili onoga, nego se služe nekim drugim aparaturama i senzorima koje, vidite, nauka opet poznaje i trenutno top tema
je priča o torzionim talasima koji su neelektromagnetna forma koja propagira brzinom koja je 10 na 9, znači milijardu puta veća od brzine svetlosti, bez obzira na Einsteinov postulat o konstantnosti brzine svetlosti koji je limitirao maksimalno moguću brzinu bilo kog fenomena koji ima realnu masu mirovanja, ograničio je na 2,997,92458 kao najveću moguću. Vidite, torzioni talasi postoje, mere se njihove brzine koja je milijardu puta veća. Naravno, oni su, mnogo im je manji intenzitet, je 10 na 30 puta manji od gravitacione sile, a gravitacione 10 na 40 skoro manja od elektromagnetne, tako da su ovi izuzetno suptilni, slabi i veoma ih je teško detektovati, ali vidite, oni su oblikovali celu našu realnost. Ti spiralni energetski tokovi su formirali i kućicu puža, Nautilusa, i tok vode kada otiče iz naše kade, i oblike galaksije, znači makro, mikro segment, ali i ti najsuptilniji energetski tokovi u duhovnom segmentu se odvijaju u formi torzionih talasa, koje nauka također, dobro, malo nekonvencionalna nauka, meri, detektuje, i vi imate na istoku detektore torzionih talasa koji ne mogu da se kupe niti postoje na svim institutima, ali postoje na onima koji se time bave. Imate realna merenja naprednih instituta, istraživača koji su krenuli i nastavili put, recimo doktora Nikolaja Kuzireva, i koji danas detektuju nekonvencionalne energetske forme koje oni nazivaju neelektromagnetnim talasima, negravitacionim talasima, za koje Kozirev kaže da čak posjeduju, ili dr. Klaus Folkame recimo, da posjeduju čak i elementarnu svesnost, ali su u stanju da detektuju signale sa Sunca i drugih zvezda trenutno. Zašto je elektromagnetskoj interakciji, odnosno talasu, potrebno mnogo veće vreme, do Sunca recimo 8 minuta, do Proxima Centauri 4,3 godine, do drugih zvezda milijone ili galaksija godina, a vidite, torzioni talasi mogu da budu, da vam daju informaciju o nekom sazvezju, galaksiji, trenutno. To je put Nikole Tesle, Teslinih tehnologija, i to je naša budućnost. Dragi dostojni narode, imali ste priliku da čujete od još jednog dostojnog gosta, izvanrednog sagovornika Gorana Marjanovića. Vidimo se u sljedećim emisijama i saopštavamo vam dalje istine. Mir, sreću, ljubav i istinu želimo vam od sveg srca.